Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877. Khasi Hills Autonomous District Council minta kasi balang ka apa atrai unalo aja apuar kadon kaji kendo lang hapling ki MDC po kaji yala mu Chief Executive Member KHDC Party Tastarwal Khan ha kaji yala ka plashim minta da baro ki CM ki Midri na ki Masima bheba pher ki bahaba po kaji kime jang KHDC ringkaru kinong yalam stong ki sodar ki rio rangba ki bla poirenti bandan bentalang akan ni kaji ngetai halor kamat kablawan ra da ka sarkar ya ka CRPC ba CPC po kajela Daka jinga menjerlang baro kikli nang sishar hima kin persyabat ya kane kablawan ra daka sarkar jela hadian bami gajikan kablami nak shintor je KCM kabane Islam ba dalile kimman satya ya kane ka CRPC ba CPC komta ka KHDC daka jingrai lang ba kan thobyang sa shiwat shaka sarkar jela ba ka deban phaidin byang halo ka jigber bana ya ka CRPC ba CPC hapo ka jela military communication currency external affair. Kapamut ngikwa berpene yang kajilong kenal halajun temur. Kim bersi hadir di bangsa lagi kita undang berlajan. Desain dia ka instrument of accession pada annex agreement. Sebenarnya Indonesia Maharam, Indonesia Nongklau, Indonesia Bawal. Kita ini signatories jogane ka annex agreement instrument of accession barang pule bahang ya annex agreement ha kawai na ki paragraph lakren shai banalor kiwa ki om ka khau ka batap ka khindeu ka khajna ka bishar ka di baman segi ka bishar ka di baman segi pe bha ka ki pule ka annex agreement Dengan kadang biasanya ada korban kadang tak Constituent Assembly debate, doktor bodol itu baik. Pastor JJ Nicholas Roy. Bala penerung yang kebiasaan kan judiciary kerbang ada di sekolah dan bangsa. Kali kami tentang isu judiciary, kali ke isu sentimen, jongi ke notion stong, jonga briu, jonga atusan hima, bagi baik. Hoi, kumpulauan legal besar juga di Council. Nagapon apa itu hoki case. Kanu case kabari among the driver, apek para driver kawan beca di Council. Here, district session court, session judge came to entertain. Nama lakham ya ka, naga paragraph 4, jom kasih. Tambah dia ain hasil federal government kini kawai kami ka CRPC Act CPC Act kami ka CRPC Act CPC Act jongga union government ni hari ka jingka ya high court imdai show shaki executive court ini shaki judiciary balapan paj arliang bagai eksekutif kami ban khayalang bagi judiciary lapor kaya ki district session judge kaman lagi district kajing kaya ki district session judge khayam notify ya ga CRPC CPC ya poster kalau illegal apa kami ke rumah ya boleh kes nampak apa High Court of Badi will notify no. Ya kasi RPC CPC ya pemerintah. Kalau notify kini pada, jadi dia kalau bagian ki criminal case, ki civil case, ki manso shagi gile shagi district session judge. Agar mau masuk ini yang untuk siam, legal besar itu kaji gile besar negara sekolah. How korban, buat ada president, buat ada district minister. Padahal Advocate General yang lada kanu ke kes ke kolom kriminal
ne civil hapudan para driver manu bandel yang kes yang ini orang berbalik mo daga pin kamuan sega district George kan lain sega district court usia bawah anything yo berbalik dia kadang Henry legally scrutiny high court supreme court yo para kinapailan ya ada notification to governor mereka kepada AA isu akamaka siapa big habo ka verbal dimula dungki kalau sebenarnya istilah membawa deal pada yang dikatakan lalu yang kan soal siapa sorgar bandung ya kisah ini verbally ada criminal case pada civil case kami pengidentifikasi ke district council court itu yang ada kami syai ada notification kadiban syai ada notification depan syai kita hamil bertemu pak hati itu indirectly bahana mau baga ke district council court kadang mereka mau kumpulan ibu ada paragraf 445 isu anggunga mereka mungkin tanpa syai haka praktis pada yo bagi Adi not notify yang CPC CRPC di district station judge in all ada yang pada criminal pada civil case. Kalau kita all in all laku diputus. Hapan anno, ya do ke education primary education, ya do ke children tribe, ya do pun KKI. Mau dihajna dan dia kerja boy ke pol para ibu saya ketika orang kajian lain, mereka yang district council. Mereka yang mesti, ia kan rikasi bara hogai, kapal penduno, ia kan sentimen jom ihmat kasih, padang baka pisang, namar baka di gerbang dunia di mana ais. Tidak kalian juga, saya sisir, kapal ibu aku dengan kita belum mengiting, ia kan dengan notifikasi. Lasai mo, kiprifar kies susah ini aku. Ia lalu muknu kamu kesal start jombi, pada aji mutlak. Aji pun lagu ada rekam ada additional nih kalau some sort of continuation notification ya kan saya kenapa minum saya batla nama ini bayo ke high court ke supreme court lain terbukti kan kata di ikut baru bersama dan mesti di update supreme court ya jaga against ke high court mesti kakam rampas nong kakam juga mau ke IBL district session district court tuh yang apa sih supreme court kita bagi penggabah kamar hai kan kita jemput juga pomba lapan kau Rusia nakmat nyediakan nyetai kayak begini berlihat atau irong lagi rekam panpak yang padong jingrai juga terus bala bundu di bansai mani bala dari kriminalnya civil law, apalagi among the tribal kan leksa district council law, tadi kalau civil ya. Barang jemut ke saudara ini kalau ikut Meghalaya, kami tahu yang atrai yang ini district council law, tak tahu baik yang ini kokso ikut, tiba-tiba ikut, tiba positif, naga judiciary apa pasti. Template yang mana kata lu, nama baru orang yimdom dan di bandel yang ini criminal cases tertentu paragraf paragraf 3 mau legal ada di sana. Template ladang syai hamil kata akan protect ini. Pada kalau kumdu syai yang bisa tak bangun. Officer judicial officer pun sampai ya. Kalau dia datang syai bah happy farm bisa deh. Ni lagam syai hamil yo ayah kelum hantu rum kalau buat nyenang pulai nak boleh buat juga. Kita kalau jika syai kerja juga berkembang baik. Bagi senang bagi di village code, additional subordinate district council code. District council court, dan kita coba banding civil cases, anak orang criminal cases apa yang level, civil cases tamdai betul, nyaput. Kita yang dipercaya dengan, saya sih nak beritahu yang pada isi berapa, pada saya yang kita katakan very serious, bagi setiap negara bilang dan ni tanggung jawab. Anu guru berpersau, syarikat sorga, bagi dua izin anut, berpendak saya dapat bagi dibentak, dibagi buat, bandam syah kena mengiru. Bahasa ini pada kalau dulu, lagi ban, nanti lagi tengok itu video.
about Chief Minister Upanshaya and Kipli Jongi at the Council. But if criminal related cases or civil related cases, more happen with tribal shadow and file, do not sign that, but I let you so go and come and go. But somebody you video. Kenapa kita mainlah? Laga peluk nurut bagian dua yang begitu ni. Ini kena dipisah. Kalau betul ada masalah. Kalau betul ada masalah. Try ini perkembangan dipelajari pada ini penting. Jadi kumpulan Rusia nilai kedua. Berkesan apa jalan jauh ciri besar kondak sama. Belum masih kan kumpulan ini tak dikeluk. Saya usora suci mainan. Bakam terekam, bakam ketak. Kerana so one thing dia kecil itu ni kalau kita siapa palat. Ya artikel 2 di bawah para bawah antara lain dan kerana kita baru kemudian mana. Nah, kerana kemudian pula habis dalam bahan kamu. Jadi kamu dia kecil kuat jauh di nom cakap kerja. Kerana dia kecil kuat jauh jauh nasional jauh kita. Lalu benar day komen belum beri kotak. Jadi ini kita pakai. Ini dengan benda kiwe. Ini betul nak benda yang di benda yang di betul bersama right tapi senang. Jadi namun belum ada way wala nasional juga si parok belum way buat ngangkip. Jadi namun belum pakalakun. Nama ini kita start dia interpret. Itu sih interpretation juga. Mungkin kalau siapa we are simplified it. Nampak you are complicated it. Komunikasi pun kita bisa berperan. Ini ketika bisa terima buat para perusahaan lading ini penulisan yang mereka. Jadi kata-kata penulisan kuat penulisan sebuah rai dan nilai yang rai. Kalau kena rai sebuah kalau unanimous. Ini yang disiru database di komiti kalau unanimous. Mentang iwan seperti penulisan kalau unanimous. Ini nang perasa klaim di institution dan bertahu kan ini persa yang ketiga meeting buat chief minister abang yakran lo kena notification ban notify ke jing penrekam ke CRPC buat CPC pok state Meghalaya nakaliang ke jongang la kan syai ba ngimpat la ban ai ka rai ka khaddu wat hadin bangila sukhu bala pensyai yang i bakan nom kta ya gi board jongka district council ani ke district council ko dan rai nakaliang ke jonga hinga ong ba ya kani ka kam ngandang khot biang ke jingelang bad hadin bangila khot ke jingelang jongki MDC ngila shim ke ni karai bakata karai kalong bangin khot kini ki kli no sanchar ki balong ki additional subunit code bakum juru ki village code ti play hi mentakasngi ka respond jongki babun ki kli no sa kle poilot mentakasngi bang ngasuban ai kublai kerpang na kabanta jongki damar ba kajingman ka jongki mentakasngi kapen i ka jinglong concern kapen i ka jinglong jingkit kli ka jongki halo kini ke isu te hadin balaya tai bon kata nak liang jongki klik nong sensar ke 8 pau hi kumba pilayo sngo ba kim pat menjur ya kini ka notification kidang kwa hi ya ka jing penkala kidang kwa ya ka notification ka ba khamshai ba ban exclude lani ban pelaj bet ya ki district council court ba kumju ru ya ka jurisdiction ka ba dehi jong ka tribal areas dehi badang hap hi apo ki district council court but kumju ru halo ka tu ke issue ke bede but ka jing transfer ki case na po ki district council court ona po ki district court syaki district council court ru ka de ban long ka ba syai kata di ka jing kwa jungi mentah kalong ba ka de ban long ka ba syai hi ba ki case baro ki ba de ki case ki ba de ban hap hi po district council court ka de ban don da notification ka ba syai kanang ba ka nom don ka no ka jing interpret lani ka jing suktu bakla lani ka jing pendon kam bakla hadin habut namar lada ka ja kumta kamut
lada kaja ba ki kes baro kimpo isu support district council court ka bamut hi ba ki court ki jungi ngila hap ban khang ngihap ban khang tena ta kadau knang ban lai ya kata ka di ka jing siap tiang ka di ka jing snow arta tien na kaliang ka jungi ka jing snow bam tikna na kaliang ka jungi namar ko ni notification kum baka pa la ban interpret ya ka haki babun ki banta na ta kadau ngis ngau hi bakat kum kani ka jenglang ka bangi kenduk menta kasi ka ai men si mengi play i ka rai ka jongki baki ong hi badai bandawai ka sokar ban pentamai ka ni ka notification ngila sim ngila pas ka resolution men ba daga jing menjur hi jongki klik nong sensiar baro ba ngin tho biang syaka sarkar ba ka ban penbej ya ka notification lani bahkan isu sakawe pat ka notification ka balong inline pat ka e ka jing ai jumut jong ngila ya keren ka tu ka ningot ki MDC la ya keren ba ka e pat ka step ka bakin sim lai pilai i ba menne ba nakaliang ki klik nong sia ki la ong bej bala daja ba ka sarkar kam sengap ki ong bangingi kloi wat ban penwi ya ki paj ba haki lagi jong hima ban persya ya kini kajeng le sarkar kata di garai ka jong ki ka pat de garai ka jongi hindai ka de kajeng pensungo ki jong ki menne apo kajeng ga lebih hindai ban acquire pat ya ka kadon kam ya concern jong ka long ba hoi ka sarkar ko ong ba ki district council court kin trikam kum baju trai kasi RPC ru kanom trikam kasi PC ru kanom trikam hindai ka ka bangi arta tin menta ka long ba habat trial lagi kes menta lada UPI mo la register ka kes hapo u polis upai ka kes sakut nakut lada ka de ka kriminal na ka de ka civil lada habala de convert ya ka power jong ka section CRPC CPC kamut kiyash kaman klam ong hang tu notification ba pe ka ni ka kes apa yang tribal trial ka district council court kami ti kom kata hey tile sila sayo kim refer ki kes kalau kim refer ka kes kamu itu ki kes ki poi sadu high court tendal apoi high court pak penbun kam kai ki pai ba nama gi wan biang padeha po district council court kata ka dei ka ba ngingim kwa te ban penjenjare upai ba penjang ka dei balong syai ke kamu la syai ki kes ki babun lada ka refer bak na high court ka phak biang se district council court menu ba jenjar enta jenjar pai ba ta ka daw ngi ong ba ka dei bandon ka ba syai de ka segregation ka ba syai hang ni ba ki queers ki bade pedang tribal criminal gi civil case ki ban poi becha district council court kata di ka jing kwa jongi ndre ya kata ka notification ka ba empower ka ba aibor ya ki district session court jong ka sarkar ngim khang ni kata mo ngim don bori do ban khang ni kata ngim persya hiru ya kata ka notification ndre ka bangi persya mangi kalong ba ka notification kam syai kadang ka jing tiang kata nak kalian kini ki klik nong sansiaru ki sutu kata lada ki khat ki polis kamu kal ade ka jat kes ka bakimla syu ban control lalong out of their control regidon ban ki kes ki ba long ki ba ya syu apo snong ki ba ya le jaka ki ba ya tu ki ba thiam kum gitu ki kes bun hi ki pendap apo ka village level mot ha ka village court do orang ba snong lani hau ka court jong sim bagum tatat ka dan rai ki kes si baki khot pulet ka dai be kes ki bala long serius ki bala ya poi sedu ban ya yap beriau kum ta te hap khot i pulet pen slur ni ai jingmut ya ki village ya ki dorbar baki di ban form ya ka village ku tadi ka jing ai nak kalian ngi kuat ban klan yang ni ku na ta kadau na district council ru mentangi extend ni ka kut ku jongi ceduk nong ston ceduk sya nong po ceduk sempong korwat mangi kuat ban klan yang ni district council ku